Ndiyo mugenjo wabu no mwomba hinja bari kuhinga apa mu rubanda kandi najyangwa ahwerirwe cyangwa mwogogu. Apo erimu nkorujungujungu. So omuhinje mbweno washutama wenka no basako ba defeated. Konka ekizibe ekyo tukatunga mubazi gwacho ahabo kweterana hamwe mu cooperative then abana rokuba batubugana batwera hoyeramo. So ejo ne kabiri problem mpango apples zina katare. Omutawuni yona hori kuzana ushanga abantu bari kuguza bwa apples. Apple baguza 15. Apples zite za Uganda turaguza shilingi 10. Omuhinje araguza shilingi 8 yaba yaguriza hansi ni shilingi 5 kijuma. Cyangwa nso muti gwagura hebijuma 200 orangwa rasa kwa mitwaro rarikana 30 na no kugenda higuru. Ekitegetitu no kugira ngo buri mutugurwe me emitwaro 15 season ni emitwaro 3 omwaka. Abahona nibajya no barabe nibahinga hakiroho gumirwa kubara kurabamo. Ubuzima butucire kushangamo ninko burwire. Haro burwire bw'emiringo eshatu bukuteganisa abahingi skabu powder mildew hamwe na leaf spot. Konko bwo burwire ntubashomesa kwa kwasa kuburwanisa bakose mbazi bakulise miti yabo bakusharire miti yabo kugira ngo emiti obwiro bwo butabamo. Tuchineyo challenges nyinji munonga oburwire so amwomwe netwenda government kurabira muri naro bongere bacondoze. So mbweno muri magwanaro gwe gucariho kugira ngo bacondoze baturondere kuba basa kurwanisa obuzo buturabugabugana. Abinje nsigo zibahingire bakazi yo mu government kandi basima bwo kubaho muzi. Ninsima government ya Uganda abo kugira ngo ekakora research kandi yatufuna ekihingwa chamani munonga cha apples ekirabasa kubutora entaso yo muntu wakigezi abo kugira ngo turashira kwa twine obutaka butali bwinji munonga. So research ejo yatuhereza ensigo kandi embibononje munonga apo na ana ikwestukache basize. So ejo credit turagereza government. Ibura ry'amizi nayo kirye nshonga nkurere kuteganisa abahinji ba Apo mu district ya Rubanda. No leba Apo zezi nitwetenga mizi. Apo zinezenda mizi kabute bijoma tubutaza kutaba mu dry season. It's a big challenge. Nizibasa koma ushange obujuma bwarugamo bukohire mweno bwaburwa mizi. Ekibongo kimuri kureba amizi nigarya hansoko muvalizi saideji kandi watoroku hariyo Lake Bunyonyi. Lake Bunyonyi ejo kitukajiganyibwemo itwe nk'abantu ba Rubanda abo kwa turya mitwe y'ubungo nitureba mizi garyokwe konga kugira ngo garuge gatuyambe uzema shari kizibu. Kurigirana ndyo mugenyi government ishemere ko gesa abantu mu gashogo kuhinga bijuma. Nitsaba kugira ngo na Apo bagitemu indigito abantu bamanyangu Apo ne basa kugobera umuntu actually kushira no mwani. Dr. yakugambira ngo apeji ogumuti yaba nyiraho cye nimbasa kwehe mitwaro 15. Konka kandi no mwani ngwine omwani no buri yo mitwaro gwaira munonga buzima toka aleze mitwaro 5. Twenka banaro abahinjira bagaruza mamani ngo waba nenda kuhinga Apo ninga Apo wazihinjire obundo taramanye ndeberera yaza okarendeberera haro kusharira haro kuyahama babi harimo kufuhirira harimo kutamorwezo harimo kufutamo kamanyuwa harimo okwinika mweno ebyo wote ari kubimanya no basa kutwikirira rero tukushomese iwe ronda naro kabare naro kachwekano ninga naro yona okoyona mu Uganda heri obuze Apo ndagiye hembibo Apo ndagihinganta ndagifuna munta rero tuzakushobora. Amakuru agasha kwa Nelson ahimsiwe.